Prije par dana, u subotu, izašla je kolumna u Večernjem listu. Kolumna je Nika Drobal. Napisao je Goran Gerovac, a naziv za taj dan: I ja samo mijenjam riječi Hrvatska i Hrvati sa Bosne i Hercegovina i Bosanci i Hercegovci. Sve ostalo isto. Pročitat ću samo dio te kolumne jer je važno. Pitajte, vičite, prozivajte, optužujte i ne dajte da vas zaplaše. Danas se Bosna i Hercegovina voli jedino pobunom. Evo što kaže u tom dijelu kolumne. Nitko nam ni zašto nije kriv osim nas samih. Bosnu i Hercegovinu su upropastili Bosanci i Hercegovci. Od nje su napravili moralnu sprdnju, politički kupleraj, ekonomskog prosjaka, religijski apsurd, društveni poraz, socijalni holokaust, kulturnu periferiju, obrazovni ponor, državotvorni alibi. Bosna i Hercegovina danas slika je cijelog naraštaja, s jedne strane najnečasnijih ambicija i poriva, s druge strane šutljive rezigniranosti i permanentnog popuštanja. Voljeti Bosnu i Hercegovinu ili je barem pokušati razumjeti može se isključivo putem pobune. Ako živite u njoj i nemate primjedbi, s vašim intelektom ili s vašom moralnom standardizacijom, nešto temeljito nije u redu. Ovakvom stanju podilaziti će, braniti će ga i zaklipnjati se u njega oportunisti, sitno monetarne računđije, koje vide u gužvi jednokratnu priliku da namire niske porive i u obskurnosti svojih pobratinstava podijele plijen osvojen na juriš iza narodnih i dalje krvavih leđa. Nemojte više šutjeti. Ne dopustite da vas preplaše, umire, stjeraju u kut. Pitajte, vičite, rogoborite, prozivajte, optužujte, dišite im za vrat. Ne nasjedajte na foru da, ako činite sve to, ne volite ovu zemlju. Upravo suprotno, time ćete pokazati da je volite i da razumijete trenutak u kojem se ona nalazi, da vam je stalo. Pokazat ćete da samo preko vašeg straha kukavice postaju snažne. Otkrit ćete i sami sebi da su ove samoprozvane elite golodno bez trunke časti, nakaze koje u virtualnom svijetu izmišljenih autoriteta postoje kao autoritet. Pa zar nije i Allah Đelešanuhu u Kur'anu rekao da će Allah promijeniti stanje jednog naroda samo ukoliko taj narod učini to sam? Zar nije u Bibliji rečeno da je Bog sa vama, sa nama, i da moramo biti snažni, da se ne damo ometi i da je uvijek sa nama na našem putu? Zar nije indijanski plemenski vođa, poglavica Seattle, rekao: ono što činite zajednici, činite sami sebi. Zar nam nije svima jasno da je stanje ovako u državi zato što mi dozvoljavamo da je stanje takvo? Dosta je bilo šutnje. Vrijeme je da se probudi. 30. maj u 5 do 12 sebi početak je te promjene. Dosta je bilo šutnje. Moguće.